الجير چاودێریە پارێزگارê Duhokê Ferhat Emîn Etruşî û li jêr Duruşmê jiyaniya berdewam e li Şingarê Sendîka Hunermendên Kurdistanê pêşangehek şêwekarî bo hunermend Emmar Salim vekir li senterê bajêrê Şingarê. هدفي طبعا بهذا المعرض انه ارجع الامل من جديد افتتاحيه بدايه جديده. Armanca min ji vê pîşangehê ji nû ve vegerandina hêviyan e. Ev destpêkek nû ye. Ev pîşangehe li jêrnavê berdewamiya jiyaniya hatiye danîn bi anehiya Xwedê dê jiyan berdewam bibe. Bes me gul danîne nêv pîşangehê. Ev gul derbirînê ji giyanê şehîdan dikin. Me tablû li ciyên layık danîne yên Pirsa Şengalê. Wekî ev tablûya hêjayî vî cî ne. Hêjayî Pirsa Şengalê ne û min ew wê nekirine bi taybet ji bo vî cihî. ومن هم حزني هم دلي متيشة هم كيف مجد هاتكي يعني بكسن هنا انه فاد رسمين نجي افا نتشتك وانضايا يعني حقيقة هردم يدمين افا لو حدا ديار كرن افكاري ستجا الدنيا ناتشي يعني بيرا هر كسيتي سندیکا هنرمندان ما فکر بوکو ام بین شنگاره و به پیشانگهی بکن لو ما افروکه او دیریش میدانا بو دیریش میوه جیان یا بردوام مل شنگاره اف امزانی کو شنگار یا خراب کریه امزانی کو شنگار جیان لینینه لی اوه انشالله بیتا پینگاوت کو شنگار بیتا آبا کرن پشتیحات یا رزگار کرن خلکک قصدایی بکرد خلکک پروژه نی بین دویری و آب بکردن انشالله دی وکی بریلی اتو باشتر هر او بو مرم و ما او بو کو جیان یا بردوام او یا بردوام بیتن انشالله بزابو چالاکین باشتر دی این دویری و مسئول جیاده وانا کو ام جماره که هنرمند ها بین دویریش موزیک و شبکار و شان و بالا بین نبره و وکی آهنگ که بچیک بو پیشمرگت بکن و پشتوانیه جی بو پیشمرگی خو افرو که او چپری خو ام کنره خو برای معرض هاتیه وکیرن و جهه شریع سنترال بوجه شنگوره و هاتیه وکیرن وکی مدیتی توان داشی و چه توان کریدن بره توان تو انجام داد ما همه چوبت خویدیم که چوانا که چوبیا چی بود Piştî Şingal Cilayê Pêşmergevê hatiye rizgarkirin. Nuka hêdî hêdî jiyan îyalê ved jî teve. Ev bizava jî êk şwan bizavane yên ku jiyanê vî cihî berdewam bikin. Selam balayê dengê Amerîka, Şingal.